Pozdrav svima ljudi, Gamer sa vama ovdje. Ljudi, danas gledamo najsmešnije ili to jest najfunny videe što nam Stumble Gas može ponuditi. Tako da vi lajkujte video pre početka, subscribeujte se na kanal. Nadam se da ćete uživati i mi idemo odmah na video. Čoče, ovo je bio brzi ljudi, znači, sada idemo odmah mi na prvi video da vidimo šta se ovdje sprema. Da li ćemo da jedemo ili da pevamo? To je bilo glupo. Idemo dalje. Mislim, idemo na video. Ček da smanjim šta je ovo, bog te. Evo ga. Ovako ima ona slušalicama. Da vidimo da li ću jedno da se nasmijem na ovaj prvi video. Come on! I hate waiting! O, spaj, druže, sad kad ti dođu nećeš ostaviti ovako. Ajde. Ha! Šta sam ti rekao? Sam ti rekao da će se ništa desiti. To je karma, brate. Karma, slušajte mene. Ode. Dobro, mobila, nešto da idemo. Friendly! Hello. Au, kakvu matematiku! Kakvu matematiku, ej! Pa čak ni ja nisam tako dobar u matematici. Imam inače jedinicu iz matematike, samo da se znam, mislim dvojku, ali i dvojka mi je previše. Congratulations, you played yourself. Dobro, aj mi objasni kako je ovo uopšte moguće. Kako je ovo uopšte moguće? Help me! Help, I'm stuck! Dobro, ako neko zna kako raditi, nek mi piše svuda u komentariju na Discordu, samo želim to da vidim. Dobro, ovo je već nemoguće, ja sam to probao. To je nemoguće. Watch this. Where'd you go? Stupid. Pa druže, jesi čarav? Nisi vidio da je iza kamena? Ha? Dobro. Jao, zapakovala. Pin je na 100.000. Ajmo. Malfunctioning. Baš nemaš sreće, ha? Jao. Kakva procena? Hey, what happened? Dobro, to meni nikad ne... Desilo mi se da propadnem kroz mape, da to, ali da tako nešto nikad mi se nije desilo, apsolutno nikad. Jao. Gle koliko ih je zmajeva. Ovdje se zbirao neki napad. Preterao sam. Gledajte da mucam. Znači ljudi, u ovoj mojoj sobi je minus, ispod nule. Ispod nule je u ovoj mojoj sobi, tako da hladno je. I nemojte me pitati zašto sedim u majici. Nemojte, molim vas. Subscribeujte se, molim vas. Brate, koliko ih je, bog te? Ja, koliko znam na ovoj mapi može maksimalno 32 ljude da igraju. A ovdje ih je mnogo više od 32. Jao. Evo, bira se mapa. Šta je to bilo? Samo su se... Here we go! Jao.
djede. Sad se ne se snimkao. See that? Oh, yeah! Dobro, ovaj brat ili imao previše sreće ili ga je stvarno, ali stvarno ukinuo. A u šta se ljubimo mi po... Get out of here! Get out of here, man! Ćao. Čovjek je faktički nećete se ljubiti vi ispred mene. Ne. Kako ja znam, ako te udari ova bomba, ti maksimalno letiš. Gle, izvuče se čovjek. Run! Jao, bog te. Izvuče se čovjek. O, bog. Da, to su... Where the hell am I? Da. Evo da li će da pređe čovjek. Mr. Can. Jao. Yes! Okej. Yes! Očigledno mu ne ide nešto. Ali očigledno će da pređe. Što mu reći? Hoće. Reklame. Nećete vidjeti reklame. Tako, nema reklame, bog te. Nema reklame u mom kao Sorry about that. Na mojim videima nema, znači sad nema reklame. Nema? Nope. Get off me! A ubre, ovi si opet pljude. O bog te! Nope. There is a special place in hell for people like you. Inače, ljudi, ako niste primetili, ovo je igra mobilna verzija. Što ja do sad nisam primetio, glup sam. Wait, what? Thanks, mate. Kakav matematičar. Izvuče se Jao, da li će se opet izvući? Jao, Gleda, pa ne se izvukao posljednjih nekoliko puta. Oh no! Znači, ljudi, ove timske mape ja ne volim, znači, nemojte mi dati ove timske mape, ne volim ih nikako. Svaka čast. Come on! I hate waiting! Good. Aj, brat, ispade neki mađoničar. Unstoppable. Yeah, baby! Jao, na kraju pobedi. What is wrong with you? Hey, I'm over here. Hey! Yep. Perfect landing. Svaka čast. Evo što. What the is going on? Him! Wow! Ovo je sigurno neki cheat. Ovo je 100% neki cheat. Nema šanse, brate. Da, pa sve nešto tako do sad bi svi to radili. Nema šanse, ovo je neki cheat. Mač! Izvuče se čovjek. Whoa! Ow, what the? Oh, yeah! Ibo! Houston, we have a problem. Da ti kažem ja koji ti je problem, a? Da ti kažem, brate, pa smotan si za medalje. Damn it! Okej. Šta je sa Stumble Guysom, moja, ne? Jao, izbjegni prvaj.
se čovjek. Svaki čas, brate, svaki čas. Uuuu, jao. Jao, jao. Izvuče se opet. Aj, brate, veći majstor od mene. Stand still. Don't move. Start the victory timer. It won't be long now. Vem šta je ovdje. Ovdje igra neki Sarans. Sve to Sarans. Nemam pojma koja je. Watch and learn. Jel to on upravo stavio efekt iz Brawl Starsa? Svejedno mi je. Ovo je brat u fazonu. Sad ću da te polomim. Sad sigurno je polomio sve. Sve sigurno polomio. Brat, sad. Neki igra. Come with me if you want to live. What was that? Sjeba se čovjek za medalj. What the hell is going on? Ljudi, ne znam ja šta je sa ovim Stumbleguysom i njegovim bugovima nekim. Ovo je protiv fazonu. Jao. Teleportovao si. Ono, hiu. It's party time! Dobro, okej, idemo dalje. Hop. Skači. Dobro, ja maksimalno koliko sam izdržao na Asirima, to je bilo oko... Pa, možda 2 minute. Easy mode. Bio posljednji video, ljudi. Znači, to je bio posljednji video. Vama ako se svidio ovaj video, lajkujte. Niče se, to je bio posljednji video i vama ako se svidio video. Logika. Ako vam se svidio video, lajkujte ga, subscribeujte se na kanal, nemojte zaboraviti to. Palite tu zvonce za da se obavesti kad izađemo iz sljedećeg video, a